gitondo cyiza ariko baye dushobore guhimbaza Imana yacu n'icyubahiro. By'ukuri iyo Mana yaradukunze urukundo rudasanzwe, aho yatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo ashobore kuducungura, kugira ngo ashobore kudupfira, hanyuma atuzukire, hanyuma uyu munsi twitwe abana b'Imana. Haleluya. Urashaka kunyemerera ukavuza ijwi ryawe washimira Imana yakwiyumviriye ko ntabwo wari umuntu wo kwifuzwa cyane, ariko iyo Mana yaratwiyumviriye ko iratwemerera, iraduha umwana wawe. Nicyo gituma dushima, nicyo gituma twiha icyubahiro. Abana bawe Mwami turagushimiye, turagushimiye kandi kuko uri mwiza, turagushimiye kandi kuko wapfuye utakiri mupfa, ariko wazutse ubyagire iburyo bwa Data mu ijuru. Yesu we urahambaye, uragororotse, ugira neza, icyubahiro cyose ni icyawe Mana. Ego niwowe amajambo abiri cyangwa atatu wabwira iyo Mana. Ego birabereye ko amashimwe aba mu kanwa kawe, birabereye yuko wishimira iyo Mana yawe. Kandi Mana warakoze, uri Imana Data, uri Imana uhambaye, icyubahiro cyose ni icyawe Mana. Urakwiriye gushimwa, urakwiriye amashimwe yose Mana. Kino gitondo n'uyu munsi waduhaye ni byiza kandi birabereye, kandi ijambo ryaravuga ko bibereye abatunganye, gushima ko kubereye abatunganye. Haleluya. No fear God's way, God will wanted. No shame in His way, where wounds no me pass way, Thank you.
icyubahiro cyose Mana kikugarukemo, amashimwe yose akugarukemo, ishengero amashimwe Opete dufise intsinzi muri twebwe, tugendera muri iyo ntsinzi. Icyo bituma tugomba kurimba kano karibu kavuga ngo yaranesheje yaratsinze niwe turwanira intambara. Wabadirimba irishengero yaranesheje yaratsinze niwe turwanira intambara. Uwo mwami yaranesheje niwe turwanira intambara. Yararurwanye igorogota, yararurwanye igorogota, yararurwanye Yesu aje kuzimba katazatana yaranesheje niwe turwanira intambara.
Achikuzi mafata sata na mukoza hii ya mukoza hii na fatanga hangara kata jangara zamuka. Makubis. Amen. Yeso. Achikuzi mafata sata na mukoza hii ya mukoza hii na fatanga hangara kata jangara zamuka. Amen.
murakoze abaririmbyi. Reka duce bugufi twese tujye gusenga Imana. Mugihe tugiciye bugufi turakaze umukozi w'Imana Patrick yagira imbere amara kwibuza imitwaro muri kino gitondo, arasengera ibikorwa byose bizabikorera ingoro y'Imana, arasengera amahoro mu gihugu cyacu. Tugiye kwinjira mu bihe by'amatora kugira ngo byose bize bigende neza. Arasengera ibihugu duhagije kugira ngo n'abantu b'Imana bari ahantu hadatekanye amahoro y'Imana ashobore kuhagaruka. Duheze dukurikirana mu kwizera. Data icyubahiro, Mana y'amahoro, Mana y'umugisha, Mana ukoroka bikomeza, Mana w'isakaze icyubahiro no gukomera, Mana wizeye ku mwana w'umuntu ugiye kubaho, hagatabaho muri ishusho yawe asa nawe, ucyukuba asa n'ubutwari ubushobozi bwo kuganza isi n'ibiri muri yo, utamubajije mu busagare, utarabya bafite gutyo barakoze nawe. Turaguciriye bugufi abatorereje magana gatondo Mesiya, ngo tuve urukundo budukunda. Erega Dawidi yaramucanze, aravuga uko bigenza, aravuga ngo Imana ni yawe. Natwe abanyakamenge magana gatondo turabyumvise ibendera ryawe Mana, turagutaguriya, turagahendagiza Mana, barahendagiwe, turaguzungiriza amaboko n'amaguru n'ibiganza, turaguciriye bugufi Mana, tuvuga izina ryawe n'iryubahwe. None Data wenda mudawe byarambariye mu bana b'ibiti bimenetse, ugakiza ibiti bitanzaguye, reka imbere ya byose twezeshe amazi nazo, reka imbere ya byose amaraso yazo banegeka, reka imbere ya byose abana kugira imbaraga z'ikigongwe, hahandi byatugoye, hahandi twakubabaje, hahandi twagutonetse, hahandi twagusubiza ku musaraba, hahandi twiyamburwa agaciro, tukiyambika uwundi wagavuye, wongere kutugirira imbabazi, udusubize mu rugomero rw'abana b'Imana, wongere kutwemerera gutoneshwa, kubabera mukanabura, numara kutubabarira, numara kutugirira ikigongwe, amashimwe yacu tuyakira, tugomba kumurokera neza. Wegagire ishengero ryawe rero, wese ari ngaha Mwami, wongere kumwegera kurusha impuzu yambaye, wese ari ngaha Mwami, wongere kumukandakanda, wese ari ngaha Mwami, wongere kumuha amina, wongere kumuha amahoro, byari bari by'ijuru, wa munezero w'ijuru, byari twenga by'Imana, wongere kuba mu bana bawe, utuduhendagira rero, ubwiza bwawe utwigire wese ari ngaha, urutonde rw'ibibera ngaha byose Mwami, turagusengeye mu izina rya Yesu, utondeke n'Imana Mana, abarwayi bakize, abagowe ubatabare, abashonje ubahaze, abanyote ubibuke, mu bitaro no mu gasho basange, Mwami bishobora batabare, abato n'abakuze urwaruka, mwese batama n'abatamakazi, akayabyo k'umunezero w'Imana, na Yesu namuhemuyera, kongera gutendesha mu bana b'Imana, bimenyekane kandi bigaragare, kandi bagendagenze, abari mu byaha no mu byago bibuke, bari mu ngero zitandukanye abantu batabare, abihebuye abantu barabenze. Turagusengeye ubuduhana imbere Mana, ubwiza bw'Imana na Yesu namuhemuyera batwikunze, tutibagiye igihugu cyacu cy'Uburundi Mana, turasengeye Burundi n'Abarundi, turasengeye abatware n'abatwawe, turasengeye inzego zose zigeze i Burundi, uhere hejuru ugakiza hasi, niwe uri hejuru y'Uburundi n'Abarundi, niwe baduhanze amaso Mana,
intambara yo kuba yacu ariko iba yawe, amatora ntaba yacu ariko aba yawe, umukandida ntatorwa n'umugambwe ariko umukandida atorwa n'ijuru. Mu izina rya Yesu Uburundi n'abarundi nibenyekane kuri Imana twahanze amaso. Urakoze Mesiya, uraguciriye bugufi, urakoze ngo uri Imana y'abagowe, uri Imana y'abahiriwe, uri Imana iri mu isi ukaba mu ijuru, uri Imana warahoze icarize. Reka ndakwinginga Mwami kuko wasezeranye, uri Imana y'imfubyi, imfubyi zizamu zitabare. Se wasezeranye, uri Imana y'abapfakazi, abapfakazi abasamu batabare. Uri Imana nyamana, urasengeye ishengero ryawe, umugeni wawe, abakozi bawe. Uhoraho Mana nziza, aho tuba indoro zawe utanga imfashanyo, ijambo ryawe ryamamare rishike mu mpande zine z'isi. Nyemera mvuge ko uri Imana, nyemera mvuge ugukomera kwawe, nyemera mvuge ubushobozi bwawe. Uri nyir'inganyi n'ububasha, n'ubutwari n'ubushobozi, amashimwe n'impundu n'icyubahiro, guhimbaza gutazwa no komerwa amashyi bihabwa ibihe bidashira. Mu izina rya Yesu.